huk markachoshi kanak allapa welayu nuna. Se nuna shimekata ekekatapis warminta tupupakikana. Keno nishpa. Ima tatakruran kecho. Anti katanuna. Alis tere ke ser tiknikit kanan tam shamusha. Itara yata pashkan. Kejam. Ya. Mantika takyata pare kong kitsunchua. Kenot manam kashk. Kima. Chusku. Ella pakchi. Ke? Echom kalang kegang wajib bakun nak mecotak tuna kurpuri ko yang kek wacanan sudah mana sudah kek wacane kang mi kanang ke takayawisak ware ku karantina pak sigaruran tina wal koni kunan tina am jaga ruruni takranti ku kakungki ruru takam smulan ke ku kapak mi Inayashtenunaka cada koya wallpankunatapis qatikachakikana. Tari cimang kilap semanak wallpat yawina. Bikale ka mancha. Makashkay kali wen man sari kasmatik. Senoyashtenunaka allapa welayu karnin platanustapis ranteqsu. Karanta mana hitarinang reku. Kung matamrong kaya kukati o yata pang kaya chakchaka mo na matam mama ikit renti mo sung kuka. Kaya datang ranti morko. War mi kupak gimana mi tak mi kuncik gimana ki karant mi kuncik ranti mo kita. Hinayashke welayu nunapa kapunak huk seba kuchi. Se kuchi piste choshi allapa liriata rurekuna. Ware koya tsaka jam kuchinzik pistashun chicharutapis ankashun ampi jam. Shari koya jam noka kuchit wanuti munapa. Ibanot ka pistashon. Mama nikips mama nips familia tsakta filya shun rakch. Pepsi ana pa markun tsakta miki taps ejups. Imano pat pe kuna tawilya shun pe kuna granti diana pa ya mash imano. Eka sudor niwang eka na tari rak no kay kuchi granti kurkopso. Pe kuna tsungaja pa kanya ni koya mang kuchi granti na. Kan aja wela yukag. Manir taki makaramang girak. Kaya pa kaya chom kanang kuchinzik pista kurishun. Waraninas welayu nunaka koya ya chakrankuna rajako yerkurina. Marshunang tamyara diam shuya riki. Quiere taps diawar y mana nuna musian kanga. Gracias, pero wamla kuna tapis karantiman.
warmintapis maqaykuna, vecinunkunata pakallapa chicharruta llamiykachikan asunto. Mashi! Chicharruta kampayatari kombinasyon. Mana musiari na atas pensan ko. Sa vecinun kaya pa magsitsiki magtalak niya mikatsin kong gips. Chicharruta kam makita lang asin. Sekuna pasakuptinshi chicharrutapis oqllakushqa, bolsikakushqa purikika. Tseshi allqukunapis tse nuna wiswillana asyakur puritin qatirakuyana. Imata quechua pasakun? Allqukunapis qatirayaman. Mana tsuraq allqut nunankunapas qaruyan o wilu kacharkuyaqtas nunayanki. Allqukuna. Se noyes se welayoqa papaninta ni mamanintapis hasta kastankunatapis llamiykachinnaqchu chicharruta se kuchipishtachu. Tseshi tse nunapa warmin Diosta mañakuna allapa waqar se welayo qhawanpa shunqunta Tayta Dios yataykunanpaq. Tayta Dios ya, que oram no payekiman witirayamo. Mañakurinakpak, yapang, nunapak, yapang, nunamaiyakunapak meche chokekakkunapak pis Dios. Ayapatak, imekapis pasekan ke munducho. Tsechi nunayapis, hayapa, yutakunatarurang. Tsemi yapang shonko yawang mañakiko yak Dios yaya. Por favor, kamka poder yok mikanki. Kamka ayapa hatun mikanki. Tsemi kamta manyakiko kawayapa shonku yanta. Kami ariki mananatseno kawayaya napak Tayta Dios. Tseta manyakiko yapang shonku yawang. Amen. Senas Dios ninchik castigue kuptin se huela yununa tosinumatanka chicharrutsuku tikrakurina michakar nuna mainta chicharruta mana yamitsenka rekur y papaninta mamaninta chicharruta mana karankan rekurnash punurpis kuchino ronkanampak Dios ninchik permitikun. Mamitakuna, que huela ayunaka huk cuentum kekan. Ukaru marcacho pasakushkan, pero manam Dios nintzeka, seno ronkanantzikpak permitinzu. Pero kanan misi, kaira tsiasheki, ima Dios nintzikpa palabra nimashkantzikta. Se nunano, mana kawakunantzikpak, Willapamantzik Dios nintzikpa palabran. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 26 yaqmi kenonimantzik. Santo Espíritu yokunaka kuyanakuyanmi. Kushi kushim kawakuyan. Allí pasakichomi kawayan. Allapa paciencia koqmi kayan. Allí shonquyuqmi kayan. Huklaya nunam kayan. Anikushqankunatapis cumpliyanmi. Y humildim kayan. Y peqankunatapis allí tsarakuqmi kayan. Seno portakuyaptinqa leypis manam condenanqatsu. Tayta Jesusman creykushqa kaqkunaqa cruzcho clavare kakno karmi mana alli rurayninkunata rurayannatsu.
Sitzun Santo Espíritu huklaya kawakita koykamanchik pemunan kanno kawakushun. Ama kikinchiktaka imachopis alabakushunchu. Ni kikinchik pura ambicioso karnin chikinakushunchu. Y shumaq kawakichonam kayanki imayakiki chamuptinpis. Y prueba kunatapis shumaq Dios ninchikman markakurllam kekayanki. Y tseno qoymi shonku kawakuyaptikim Dios ninchikpis allapa kushikun qamkunapita. Tseno kaptinmi mamitakuna y tetekuna llapanchik Dios ninchik munashqanno kawakushun ama kikinchikpa munayninchikchoqa. Sichun qam kikikipa munaynikicho ollqu tukur kallpayoq qhillayoq purikanki, manam Dios ninchikpa voluntadnintachu ruraykanki. Ama warmikita wamraykikunata ultrajetsu. Pekunapis nuna warmi karmi allapa llakikuyan. Y cuidado awkinyariptiki qamtaraq tseno ultrajayashunkiman. Ama tseta permititsu y tseno mana pasakunanpaq shumaq llapanchik Dios ninchikman markakurnin kawakushun.